Kubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba Kejela Ubadairu Vice President Keseng National People's Party ula penpau kejing bemla ban mudur namar barok san snem ki yathialang ha sorkar MDA ka ningkong Henry ka bas ngaulengo kiwe ki seng san partai ki trailang ki keno ya keseng NPP pakadai ka bas neu yakini uba preston tensong ula keren ha bayalap election hamadan bitau soyong constituency kabalong menta kasngi ka arpu hundreu tarik uyayong arajar arpulai ban panjing kersan ya ukurtong ke NPP uba samlin malnyang baki pajba kinjet ya u ha kasipotrik ubanai jemang arajar arpulai hagani kasngi ki pajba kilea poi palat hajar ngut haga jinga don lang uba samlin malnyang ubade ukurtong ke NPP na soyong constituency haga jinga don lang ki nongkit kam bat kireu rangba ba Konrad Sangma ban nakaliang jonga ban nakaliang jong ka parti jongi barok kawin banwan ban pensingan batru ban kitbok kitruyang ba iba deng samlin u kandidat jong ka parti jongi sasi senpat unyo ya kajing job kabadon burom kata kabang akwa ban wanra ia ka kubor baru chief minister menne ngidang ya keren bat nga ada kapun na barundon na megala wong ai kajing kitbok kitruyang kajing kerku kerdok kum un national president ya upat bak uba kersan ya badeng samlin bat uba kersan ru ya ke parti NPP jongi barokaway ngatrai ngimpat ya klet ya ka arpo niyo tarik kaskit hebut ubenay ubaar bat kumju ya ka arterik ubenay balay jong kajingnya nyebut nadu ubenay Januari katayaw ka bedengkong kajingnya pun kam jong ibanlekan bas ka bomlong su banyak nilai du tiak nilai du den ngakan mau hang dia soyong ru imat ngelawan arsin nalaisin bakat sebagai bankan bas election lapi ong siya garu lapi ong siya kasi siya jantia kajing kawang kete jong ki weipat ki parti ya ke parti NPP kalong kabasir kay hadu kata-kata nangis kem mapi hakani ka snong ru pio i lengba jong ka social media ngakan mausa ya kidur bahabriu jong kitu ki parti kibaki pensawalai hujat lai bosket kamtam ki parti bidon lang menetrei ka sorkar sansnen ngangam jupoy perkat namanya tialang sansnen Swa bernyalit biang sa election. Kiong kum ka MPP ka pasniyo judon su. Kinong yalan jo ki parti kiba ongno. Habang yaray ka kabinet niyay ray rengkat. Kay kabigiong. Hana baka NPP kinong yalam jong ke NPP. Kile kat bakimon klaim daya konsol klaim daya peliu jembut bat kita ki weipat ki parti hapok ke kabinet hapok ke sorkar ngeringannya tu ya pi kajing sisa barok kalong bamangi kanu kebengi sim ya karang ya sim dakarai kabaya hunlang barok kat armut ke minister kata kade kakam ka pangila tenrei kumbang ampi ka banga slosi banyo i bahaka por election ka jingkeno ka bam ilong shu ya ka parti NPP ngangit skema piang ni po soyong ko seksiru piladon ka jing atatin ban kersyad yaw baten samlin
Nang tanang dia perslang ni tu ya pi kajinya tim kajinya kho obri ko bomlong ni keren su. Kiong hakan ni ka po tu selen ude keren. Di maka khadu di padba jog konsensi jonga. Kide ki besar. Mentabian kan ki election hang ne soyo. Poisan ne soyo. Balai nga penkenmau ya kanina mangihap ban kenmau. Hadim jong ka arterik ubenai balai. Uba konrad berbadu prestun yotia. Ka subjek pedeng kadaya tau sarkar. Tau sarkar kumnungi don arpen rimut. Tehidunas tangsat. Kamu dekam lai huwei. Suwei nak kadiang luan terwa nak amon luan terwa suna khamat luan terwa suna din luan terwa ada ngabu kerat lebih otia syur. Abak kadu mutam berkhod dan sabusan mut. Ada sarkar matang dan sabusan mut. Agi siang ngakwa begin tang po sopo. Kan khamba. Timam kadu ngidon mentah sabusan mut. Na kita kisah posan ngut tisdang banwan temau hande soyong ngarung layo i katu kadetli ki social media ki baki keren ki bro live project live post bat kane kajing keren ki jongki ke penpau syai kedat bahkan nongrim jongki kamdon syu lada pikiran ben yang ikat tu haka arpunyo turik jong ubnai baar ban haka artarik ka MPP kayo arpun riu kat nutam hadin mingla de tau sarkar ngangam artatin bagi padba joko soyong barok kawai kindang sya penbi kindang sya ia lambakla ngangam ngecu kata balai halaj ong kumta kalong namar ba karisol nilade bio lepa konong soyang bait lade bi penrenyu badang samlim lu kenmau pimla banuwen ya ka sarkar NPP na keren lepa ya kata bat laga pikwa bat penren ya umur ramba kababut PEC ya kani kapateng sansnem kabanwan toyas ngap kai mapi gitu ki perlok ki besulan temau yang ni nadula syai ngong episko baha banwarra ya ka agenda election yung pi kabukumno ubadeng samlin mentaula nyautang ya ki kampenroy ki bawarna haki di kendai kentut daki folklor ko ki weipat ki dan kat kandidat jongi ki sanut ki kandidat jongi wanso ya to kerteng mapi kanu teli ki futpat pilajnang ni kat do teliu paip pilawan ai ya kena kendai kentut dai nam dai ada pimla ya kata kenyo wat jeler syu utli dai nam dai atrai kenyo wat jeler syu utli namar ubah samlin ke parti jongi mentah kabun kam ban yatho yaki padba jong kasoyong konsensi yaki ki development ki bingilale yaki ni ki sansnem ke balaligno batru ngikwa banwa yatho yapi yaka agenda lani ka subject pedeng ke jongi ya kani ka sansnem jong pi ke banwan arhajar arpulai hadu arhajar arpopra
Irang basnong badun purom mi bapeniat yang dari jelang. Pila aihin lepa yang ko madu ngidon kam ya kan kamadan football. Ngidon kam ya ke school. Ngidang don kam kiwai pat kilat. Jing penroy. Bat ngidon kam ru kam tam ban kentil ya kayo kakot jong kilong ying kilong sem ya kasoyong konsensi barok kawai ngakwa ban wan ban ong akmat jong pi kasorkar hapo jong kajing alamu konrat sang mabat nga kini kide ki isu kibangi wan ban terwa hakmat jong pi penjob yau kandidat jongi badeng samlin ba kani ka jingkerku bat kini ki subjek pedeng ki binglaong ngila ban penurlong kawai hadin kawai pat ni nakani ka jeka namar kata persyang balik meeting haki wai pat ki parti pan yaki ya ka agenda pan yaki ya kejingkeng namar nado basdang haduk bakut ke meeting sulap mit ban ben yu samlin bakli yap kamiau yap ka kenairu kenol samlin yu prostun kakamu yu kata panggi bro hostel yap kenit ki bro keno yu samlin yu prostun ani may kenat ngomong pikum kani kejingji adon ay gabapela tenrei ken mautan kawai kino kersan bait jongi ngakwa ban ong ya pitang kawai mangi na kalian ka parti NPP ngiyeng hakan nongrim ban penkeladur ya ka street me kaya barok kawai ngiyeng hakan nongrim ban warna ya ka roy kapar ban ngiyeng hakan nongrim mo kakum ka manifesto jongi bagi kwa ban kentil ya kayo kakot kum mga ongepi ya kilong ying kilong sem nado kilong kemi nado kilong kpa kikon samla kibakren yo kam kibakren yo jam ngamut ban ong bengila ban aikam sorkarut ano lagi kwa katarket jigi kelong bala kumno ar hajar ar pulai hadu ar hajar ar popra kumbasan lak ngut kisamla ngin penyo yakikam lajong jongki bat kunju yakikam sorkar kata kabangakwa banong yapi ki program bat ki mission jongi ki baper anala det kanika election ngin sa pentrekam ngayu iki kon samla jongi ki bedon ki sap ki pong ka baper lapi ong hakakam football hakarwai hakasiaw hakayalet hakaya akflin bat hakibabon serta kisap ki pong ki bangidon ka NPP menta ka Bu Ahmad baya kita kisap jong pi ki kon samla ngin penkela bakan day ka khiuja ka bapin imja man lakasmi kata kadai ka kam ka jongi kata kadai ka program ka bangidon ka bangakwa bat pensyahay pa ba Ahmad jong pi iway pa iway nakata kadaw kum bangaong maneh ngawbha ay kajing job kabadon burom ya ibadeng samlin ki press menin ngadon opo office mareway meeting kikeli yang nga naman nga krenteng hangno kumtu badeng away lengkod ne hangno kumtu bangaong bakandon kejingkela ka politics hapo ka henriw ka hanyaw ka praterik ngan yatu yapi kandon sisya tikna kandon sisya penkrek ya kata bat penjob dan burom ba
Bad habang akren gumta ka kubor ka basyay kadar. Ya kitu gibriw kibakopya. Sengaw bah pendunano kajingkren kop kajingkren sop. Nabar kam don jingbot. Uar hajar kat prangi don tak hat kenaingot. Tit ni peniyaj ya ke sorkar hadu bakut uar hajar ar pulai. Menta ar pul ngrewut. Nila ban poy segalai pu ar lai pulai. Nakarang slow ban ong baki neki perlok kandidit kiway pat. Tobeng kat bapi beng. Nrei pinamla. Ban penki yau titba. Kata kabang akwa ban ong yapi. Utitba jong ka NPP ula ngam jeliu. Na kata kadaw. Toya keren mapihap tang kisla, bakisla tangi beturkong. Nrei usla bijar ngam unwanu priar umhap. Balai mahap ngong pinamang yen hakan nongrin. Jong ka jing sisa ban syakri. Yaki paitba jong gajela mekala. Kani kesansnan ka belalai. Ukor ngat uprestu nusak keno bat bijing drodar ka babitoy tau su. Ngabong dosyo supenisyo bro nadiang namon itu su. Ukor ngat bapli teng bom syar supen syat kumno. Anlay nga try piken mau bah. Menakil orang bak kila perken mau ya pi. Sang postman menjudon ban not ban ketak ia ke boundary issue. Kataruk kidang kenok